cantiknya aku, ya Allah. Ia setuju dan kata padaku. Hi everybody, today we are going to Melawati. Actually, we want to go to eat. Actually lah, nak pergi breakfast dekat TTDI. Tapi diorang tak nak pergi TTDI. Macam apa yang aku mau. Mama tak suka lagu ni. Mama kata, what song is this? It's not song, you know, it's you are disgracing all the musicians. It's nonsense. Rama masala egg tofu. Rajas Apam, Taman Melawati, the best. Tiba-tiba dekat pasar. Tongkol kayu. You know the song? Don't know. Hujan ya? Yeah! The music you know already. Saya dekan, okay? Setiap Sam tolong bangga dengan saya sebab saya bangga dengan saya. So, bucket list 2025 tercapai, okay? Semoga dekan saya 5 dan saya 6. Amin. Semoga saya akan experience saya punya outfit daripada kaki dulu, okay? Kasut ni mama punya, Atikota from Shopee kot, tak tahulah. Seluar ni tak ingat brand apa tapi saya beli dekat second street bundle. Ni pun sama, $10. Lepas tu dalam ni inner from Shopee. Saya rasa tudung ni tudung free. Tak tahulah beli apa. You ke? Alah, tak tahu ni spek mama macam biasa. Bila makin gagal bikin kakak jadi suka. I hate this today. Tak suka. Bleh. Hi everybody. Dekat Keramat dah. Berjuta bintang yang terangi di mataku. Sorry. Kenapa lagu-lagu ni semua macam aku tak tahu? Bapak besar sial. Sorry guys. Meratapi hati yang telah dilukai. We are back. All these blouses. There's so many things here. They have a variety of Cheongsam. Chinese New Year is coming. Come check it out. Seronok juga. Ding ding. Baju mana ni? Cantik sangat. Ini pun. This is from Uniqlo, Japan. Move bitch. Dia mana? Tapi kuliah boleh pakai juga. Pakai jubah hitam. Face on your lover with a fire and heart. A man undercover, but you tore me apart. Colombia punya windbreaker. Yeah. Polka dot juga, okay? Seronok. Pen polka dot juga. Saya akan kembali kepada 2020 arah, which is polka dot. Tak ada lagu yang seronok ke petang-petang ni?
Aku tengok ni aku beli apa. Weh, sumpah it fits me perfectly, you know. Perfectly. Aku rasa ni memang rezeki aku, okay? Seronok, cantik sangat. Total damage 74. Tengoklah lagu apa keluar. Sumpah baru buka kereta. Di bawah langit senja makin lebih indah. Tak ada apa-apa lagi. Mana satu minyak, mana satu ni? Awak tekan R. Tekanlah minyak. Ini ke belakang. Weh, pandai dah aku. Hi guys. Alamak bapak aku. Outfit check. Bukan UTM. Kita kat mana? Kampung Balai.